Karibu niende na kumanyithia amwe ma okitii ma silikali ya Kenya Kwanza ilembetani ya Ukamba nimavuthiisya umbano wa ndongoi sya chama cha kuya Naivasha kauntini ya Nakuru ula uneetikilanile kana ateti kyamani nimekuendeeya kwikala ngalikoni ya ulei na kukwata mbau mbumbano ila siendeesya kuleana na usumbi wa President William Ruto. Atongoi Atongoi ni alama na okitia ivila sya uyumbe kuya makueni Willie Malile na Francis Mutungi nimavuthiisya kana Kalonzo Musyoka aende kukunia Maleve Ukya ilembetani ya Ukamba kwa kuvata Atongoi ma kaunti hii maikwatiania na silikali na yu uteti wa ulei kwa miaka ingi 5 Ukamba ni waile kuleanwa na wo vyu kauntini sya Ukamba. Benjamin Mwaka nilivota witu kuma kauntini ya Ilovi. Anyanya ma President William Ruto ilembetani ya Ukamba meenda Atongoi wa chama cha Wiper weke kukenga Ukamba na kuvakandaka maunenanya ma ateti hasa kwena Wiper ma kuthukumana vakuvena silikali ya President William Ruto. Mainene ya vamu sino Ilovi ni mavuthiisya wiwano ula ateti ma Wiper mana kwatianiye umbano wa Naivasha weekend yevitie ta kuendeeya kwikala ngalikoni ya ulei. O ni Willie Malile muteti mwavulini wa UDA. Ti possible ukonga podiumuni uketa president mundu muthuku mundu ratethia mundu uteka no ithi treasury ni nane na chuna kizungu uithi kwaze nienda lelo uyu wekiwe lami nienda uyu wekiwe maramu nienda bridge ba nienda silanga ba. It's not possible. Sindu imwe tuenda kwitha twi practical silanga ula ukutwiko kwa kitwi kwa milioni ma billion maana ana na miongo 5 usu ni silanga life changer, game changer. Silanga ula kwa dhohake wa zaidi wa bilioni yana ni game changer ya ndo makweni. This Kwanza city 1.5 trillion isuni city itona kwete employment ikachange uchumi witu ukethia mbi itu ni yambio benduka jitambia kwewa teka kwatia silikali na ninonie governor wa Makweni athi kwa Murkomen au mala akuite mabisa ayazi la mini zekwekewa jila mindula atagwa kwa andu muko umanga no lazima tuambone ngano ndaya isoni make a public participation kisio cha kibwezi Makweni kana tuenda district seimbia ethani tukwenda otetwe ni silikali twailite ni unyenyekea ndino wa umbano wa Naivasha ateti ma Wiper ni manevitie kuendeeya kukwata mbumbano sya ulei la siende kindu kila yu ateti ama UDA meweta kiina uniko kwa ilembeta Ukamba ni maweta kwa oyuve na maundu mavata tamilati mingi ya maendeleo Ukamba ile kwenda kuthini kwa kuislam kwatanio ya ateti na silikali ya katino kana ithele. We call upon the UDA, Kenya Kwanza leaders and all other leaders of goodwill from our region to work with the President Ruto for the benefit of our people since 1963 have been one of the marginalized groups development-wise. Na kwa utuendo tabia Kalonzo na mbunge maki on the ma national government na ma county assemblies. Kana tuithukuma na serikali, ithie enendi tuithukuma na serikali. Na nundu nithie twasakuanie na twamasakua, tuendo matuma kuya national government ila tuona maithi makekalandi na ma CS makekalandi na ma PS governors tuona maiko na visa kila muthenya yutuenda kuona maendeleo ala mumite katika national government myaka ila ya wetwa withitie kivila ndiye welewa kana mundu uendete unukwea no umyangwa athambe na athi uthambia kalaini na ithite abo na ikwea yu nundu wimana ni mundu ume nina thitia kalaini yu nienda uthambia Indian Ocean yu uthitie kalaini withambia Indian Ocean ata yu Kalonzo ndakine musimamo musio oni akamba mwelekeo na yekana nandu maende na mheshimiwa Ruto. Chumwani kiki vitie ndongoi ya Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kuya makueni nuna thingile ile magavana ma Ukamba mena uthasyo kuthukuma na silikali na yuto wavoywa ota uwa nengi mwana o Atongoi langi ta ayumbe maseneta ona ma MCA ni kwithwa silikali nene thina Ilovia mbinge. Katiba ya 15% currently, yeah, minimum disbursement to counties ni 15%. Yuwe governor wa Ukamba o county yoyote ile wanengwa 15% ila ikusawanyishwa yote katika county zote 15%. Serikali yati wanachao 85%. Wenoenda kwekana na sindu ya mbinge 85% wekalena ka 15% thinola we Ukamba weso londu wi tikaba unyenyekeva ukwate kila ukwata
thina ula wi Ukamba wikwenda ngui ni tukuona andu angi kula musumbe ukuthi athi aithi a list tena aiwa twenda tafadhali tutethesia maitethesia Ukamba gwo twemea thinani niki ateti meikomanite vamusini lovi kutongithia unene wa Kalonzo na ayumbe make ula maweta nimekuendeeya kova Ukamba ukomboni wa ucha miaka yonthe. Bwana Stephen Kalonzo wa Musyoka ni withiitwe athiitie kibila miaka mingi na aende na utwia o tukwatie bau katulu katha wa kelilika 2007 no kelilikite twatha twabitia 2013 kelilikengi twatha twabitia 2017 kelilikengi twatha twabitia 2022 kelilika thitwiwa 2027 nuke kwililika nesa yu sindu isu nizo siobata kamba maendeleo. Kalonzo anacheza mchezo unaoitwa nduma kuwili. Anauma hapa, anauma pale. Huu mchezo wa nduma kuwili wa Kalonzo Musyoka hatuupendi kabisa. Hatupendi kabisa. Awe na msimamo. Kama ni upinzani akae kwa upinzani. Sio usiku anaenda kwa serikali. Mchana anaichapa. Tiboya ngai nenge Kalonzo ima munene, timo boya nai itemwendete Ukamba. Lakini abindu emetho one ochola Ukamba. Honestly, nyakezu utauma na yuni ndibokie mutange yunendo tange ya ombai. Ni esa mweruto ungama piu. No yose ya tu wikiesio ndhe moko na mau ti utwika piu mpaka ngite iyekewa. Kuma vamusini wa ilovi dilivotia vilingi wa mauvohonye nitawa Benjamin Mwaka.